سنگara Rojava sengera parastina mirovahiyê ye. Bernameya Sengera Rojava. بلیک و دربان دنگی گل جی برنامه سنگر روشاوا پیشبری ونه میوان ما یاد هفته جی به رهابلا کتن رای تهمان دم ده یکنه پاسن جنیه کجی خود گره ام دست بکی رهابلا خلاص کن در خوش به اول دم باش نامی من حوال دسا چیایه اجی دست بکا شر روشاوا و هما بیجا همو شرک و برقومنا تولی بومه يعني جبو من يعني از بخوانه جي روجاوا ما جهه كي جدا من لي ملت روجاوا ناس كرن سر بي آخر شهر كرن براستي جي دبيجيا جبو ما جهه رومته سروكاتي جبر كده كي مازندايه سروكاتي جبر پر خبات دا مشاندن يعني خيال گل مج بوجي شورشك بصا بيك وره و شورشی دا جیه خوا گرتن وک زارو که وی تواهی گلی جبو من جیه سربلندیه یه همان دمه دا کیف خوشم کو گچه که کردم و ایرو جبو آزادی خواه همو جنین کرد و جهان شر دکم شر روژاوا جی دست بیکا وکی دمم هاتن جبو من نو بو جارا یک بو چیا دا شر کرن و روجاوا شرکرن نابی بکودو یعنی جه خواه دوبیجی از زحمت جه بو جه خواه راستی جه کیف خوشی جه بو یعنی هم مگوت یا نویا جرایی که دشتی دا شر بکی ده چاوا شر بکی یعنی جوی زیده تر ام فکرم که چاوی گلیش قتلیم بپاریزن راستی چاوا او گلی ساقر نبه چاوا سر زارو که ما سر دایک باب ما نیجی کرن یعنی جبو ما او یاد گرین بو یعنی شر داج یعنی جبو تشر جبه که یعنی گره که هدف کتا آرمان جا کتا ای مازن هبه اما جه هدفی ما مازن بو یعنی وکی جن وکی گلی روژاوا ویداری بپاریزن کده سروکاتی جبو روژاوا ویداری دایه جبو تواهی مرواهیه يعني دما تبوان دفكري چه هزاره هم بری تا شخات دبیجی تدکاری پیر شر بکی تجاره یک شدی تبا تجاره شرجی نکربه دما کو او هدف و او ارمانجی تهبه دما باوریات تهبه دما باوریات تا بسر کتن هبه دما تو گل خواب فکری تو شر دکیان تشتک پیشتا نابه اصلا ام خوش یعنی به اوای مچتا پیشوازی کردن مگوت یا زحمت بو براستی جی او چتین کو یعنی دنیا عالم جدی ترسیا بو ترسا تواهی مروهیه بو باکی خلنا کی ترس گله ما دبیجیا ترسا و راکرن یعنی نه حساب زحمتی خوش هبون او ترس هاتا شکاندن یعنی دبیجیا او ترسا کو داعش دا بو آوا کرن او ترسا کو نها دولت ترد دا آوا کرن او ترس هاتا شکاندن یعنی ما بجال خار عين مزيد الشر كر يعني ما بتشعي خادي يعني بمر عين مزيد الشر كرن جبو ما جدبو هبيه كي برمازن يعني او قالانا او پیرانا دمکو خود پاراستن دمکو حارت خود پاراستن دمکو سلاح راد کرن دگو امج ببرانه يعني وی دمی مدگو ام پشتم العرده ناکره براستی جی پشتم العرده نکز يعني جي هری زحمت دا جي هری ساق و ساقم دا يعني دمکو مددید با گلی ما پشمه مدگوت ام ناکون يعني مدگو بویج ما به امی سر کون يعني سر کفتن بسا بمرا هیوی سر کفتنی بسا مازم بون و یک جی فکر سروکاتی هبو او جی هیچ کو راستیش ام شر بکن راستیش ام لهمبری دشمنه که بسا هوف بسا میجی و راش آلا و راش دل و راش کو قتلیما پیکتی نه یعنی انجا انسانی که کاری به بیجی ده آلی میجی ده خواه خورد کرد به ده آلی میجی ده خواه دا به شریک کاری به شر بکن یعنی دست بیکا یعنی ام هاتون 2014 بو دبیجی آل جزعه
وی داره چتا پیشوازی کردن براستی جی هم شنگالج مثلا وی داره دور پیچی دا بو یعنی یک جی خیلی مجبور گل شنگالی براستی جی هم وی دور پیچی بشکنن و انور روجاوا دا مثلا حمله بکن انور روجاوا دا مثلا گاو باوی جنج بو کو گل می شنگالی جی بکار بیج وی دور پیچی خلاص ببین yani çeta olsa çeta dema despê ki hatin yani kur ket bervan dibe xira kirin yani xira kirin Rastî jî cihê herî tedidît yani keda bi salan evî gelî daye va çeta çawa pêlê dikir yani dilê insana dişewtî pê yani çawa malê gelê me talan dikirin çawa xira dikirin çawa serê xelkî şerjê dikirin yani dibêje te ew dikir yani te تجویره تدگو از طولان راکم یعنی از طولان راکم چتام پر دشوار ایرش دکر نه وقت نه یعنی نه وقت نه بدم دبیجیا بصدام بهزاران خاله دخستن دهاتن yani خاله خستن دهاتن yani çit ket bervan xira dikir talan dikirin dizi dikirin şerje dikirin yani terseki wisa bebê terdan ava kirin bebê tiştê xwe bebê terzê xwe bebê şerkirina xwe xastin çavê gelê me bitirsînin xastin tirsekê bidin ava kirin bi navê çi bi navê İslamiyetê bi navê İslamiyetê qaş û bi navê İslamiyetê şer dikin û İslamîne em hemû jî çavê wan da kafirin bibê evê şer dikirin bibê êriş dikirin yani dema wisa ji dihatin me got ya tiştek berwan yani tiştek berxwe nedihîştin bibê wê êriş dikirin ême jî rastî jî hevalê me pir fedayî yani ê ku pir rastî jî pir hêja pir wisa insanên paqij insanê durust bûn yani divê şerê hemberê wan Daişê da şehîd ketin yani xeyalê wan bû jî aham rojekê wisa ala me li jorê babe yani asayişê me hebin hêza me parastinê hebe yani xeyalê wan bû dema tu bibê difikirî dema tu dibêjî kêm beş xeyalê şehîdê me pêk hatin yani pir caran dema em mevzî da duruniştin siharê heya êvarê heya siharê bê seqemê da digotin eceb rojekê ew çeta xelas bibin yani eceb gelê me êdî yê bê tirsxaw bike yani eceb yê ala me jî hilde yani li babe yani asayişê me hebe vana hemû bûne yani vana hemû îro dema te dibînî te pê kêfxweş dibî rastî te pê kêfxweş dibî te dibêjî yani xeyalê hevalê me pêk hatin me got ya rastî jî belkî cemej yani carekê di şerê ceza de hevalek dema ku birîndar dikeve hevalek ew ji ne ji wir bû ne ji rojava bû ji bo ku birîndar nekeve destê dijmin de heval hewreman bomba xwe da teqan yani birîndarî bomba xwe da teqan ji bo nekeve destê dijmin de Aynı wisa heval tekuşîn hebû hevalekî ji hefrinê bû yani ew ji birîndar dibe 10-15 çetetên serê vê ew xwe nalivîne dibêj ez xwe bilivînim êkê îşkence li me bikin çete derbas dikin diçin heya êvarê vê derê dimîne pişa em diçin vê xelas dikin yani ew qasî dibêjiya ji bo nekevin dest bi saetan bi rojan yani îrade raber kirin berxwedan yani xûna wan dibêjiya yani gotna wan a davî çi bû dilopek xûna me ji min hebe em ê şer bikin em insanê wisa yani zarokê vê gelê wisa henin dema ku bivê avayî şer bikin bi rastî jî tiştek xwe li ber wan nagirin dema tu insanê wisa dibînî dema tu hevalê wisa li kêleka xwe dibînî dema tu dibînî tiştekê ji xwe re nakin piskirêk ne tiştekê yani çavê wan tiştekê ne çavê ne malê xelkî ye ne tiştekê jiyanê yani ew çeka xwe ne yani ew hevala xwe ne yani xencê wê di şer da tiştek bi me re tune bû yani cêm ê xevê bîle tune bû rastî yani em dema destpêkê hatin cih tune bû em lê xew kin yani em pişta serê xwe da xew dikin hevalê me bi rojan yani birçî ji man negotin pariyek nan negotin em dêşin negotin me sar e negotin me germ e dema tu tiştê wisa dibêjiya tiştê wisa dema têne jiyankirin evana hemû jî dîsa dibêjiya ew xwasteka azadiyê ye ew xwasteka serkeftinê ye ew hêvî û baweriya bi serkeftinê yani ew aya nîm be tu nikarî saetekî ji birçî bimînî tu nikarî saetekî ji tena xwe mevzî de bimînî yani ji bo vê meselen bi rastî jî yani niha daxivim jî belkî
دبیجی کیم بچه خیال نهوال شهید پیک بینم یعنی دبیجی او ام دینداری بینه او گلی مج راستیش دینداری بینه گلی مج پر به چاوی خودیتن کو چاو شر دکن چاو لبر خوددن او گلجی مثلا بلا بزن بزارو که و سهن او بلا راحت خو که یعنی راحت خو بکی او بلا بحث بکی یعنی بحث بکی کو چاو هات شر کردن چاو حوالا برخواد یعنی اجبار مثلا روزی که از بیرون نکی خوابیجم از سر قرناسی بوم از پوستی دبوم بنده بوم کو چتا ورن از لیخم همه حوالا استراحت کردم شری تلتمر داد دست بکنم چتا همو زاروک درخواستم یعنی زاروک باشخوره گرتم خستم جامعه دا یک کال و پیرج گش درخواستم جگون درخواستم برون تن ایکو کار به شر بکن و زاروک بخاره هشته بون زاروکی وی گوندی زاروکی گوند همه بخاره کم کرده بون وان دنگی وان دهات یعنی وان قرآن دان خواندن و پشتی وی خواست نوا زاروکا دا خواستن ایریشی ما بکن من نکاری ام زاروکا خان ما لی نخست یعنی ما گو یعنی دبا زاروک نها تمام جمع وانن ناو زاروکا دا ایریش دکن انا وان زاروکا نخن یعنی جبوی ام بنده من نزیکی ما ببین جبو کو ام لزاروکا نخن ام لوانخن یعنی بوی آوای قدرک نزیکی ما بون دما نزیک بون جمع قمتانی ما بیدم میگود گو نشان خواه باش بگیرن گو بلا پیچه زاروکا که خون نبه گو بس لوانخن گو وانا زانبون زاروکا تینن جبو کو ام زانن کو ام زاروکا ناخن گو اما ناس دکن زانن ام حیوانا ناخن زانن ام انسان بعمر ناخن زانن ام لگل ناخن یعنی زانم تنی لبان دخن جبوی ویش بان خواهستی ناو زاروکا دا تین و خواه دخست ناو حیوانا دا بلا دهات یعنی تنی جبو کود بیا بکمن موزیا مادا اما تو جاری دا بجیا از خواهش جهلی یعنی من نهشتی چتا بکمن موزیا مادا من موزیا خواه نترکاندیم یعنی چتا یعنی دنی کاروان بیجی انسان راستیش و کووا یعنی و وحشا ایرش دکرن به نام الله اکبر به نام تکبیر یعنی به آوای دم کو ایرش دکرن یعنی تا آوان گرته بو یعنی دم آوان دگو تکبیر الله اکبر مدگو بجی سروکا بو یعنی ایمج هم بله او بو یعنی پر جارن حوالی ما ای خورد دگو تن حوال دگو کاتی لیا کی بینن بلا وانا هندکی بترسن جدام گلک عاجز بون گلک دترسیان یعنی دما کمتی لیلی دادا وانا نما تکبیر تانی نه دگوتن الله اکبر دسکین یعنی ام جبر کو نزیکی هبون یعنی نامه دا دست سیزن متره هب وان خود گوت مج خود گوت یعنی پر جاران چاد بو دنگی وان یعنی وسا نه هاو دا دهات راستیش وسا یعنی تا وسا نزیک تا او ند بیانی تا تشتک ند کدلی تا ترسک ند کدلی یعنی تا جوی دنگی وان جوی او وان تا تشتکی هری پچوک یعنی دوار دین تا دوار اسلامیت تا حس ند کر یعنی تا زانی وانا اسلامیت قرش دکن تا زانی وانا بناو اسلامیت یعنی شر هری قرش دمشنن یعنی گناه هری مزن او دکن یعنی اره والا روزی که حوالی من یه اولکاری چته که گرتم یه که تشکی به عمر بون اونجا بریندار کته بود شنا خواهشته بون راوی بون چو بون مج به آنی زانی ما به آنی ما گویم برینی و درمان بکن یعنی انجام دا انسانه که دست مدنه یعنی ام ظلمه نکن ام وک وان نکن یعنی ام وک وان نکن و حاصل قمتانی ما هاتن رابون چون درمان آنین دسته جبر کو بریم بون درمان کرن خارن دانه دا پرج معادز بون دم ام حوالی جن دیدن دگو بلوانا بچن سری خواه خار دکرن یعنی چاوی خواه دگرتن دسته رو جاوسا جمع ما جدست دیوان دا چه هیا چند جنه شنگالی هنن لکور و شاردنن یکی چی بکن جبانخانه هن کره خارنی وان کره پلانامی هن چی هموش مرا گود یعنی ما گوتی که دمه که او زانی که شرکی قرش دمشن یعنی براستی بوی آوایی یعنی ما او دکرن یعنی دبیجیم ما او چتاجی ما داوی دا وسا بنسکاتی خواه مروی بنسکاتی خواه انسانی بمذکرن خواه ما ویج آنی سراوی یعنی دبیجیم گو از پوشما بم از کتم ناوی تشتی داین
برابر کر اف گوتن آره گو از پوشما بوم کو من سلاح را کر گو از خاکی که گند ما هاتن جمرا گوتن یا تی بمر یا تی سلاح را کی و هر روز بسا قرآن بمن دان خواندن و سر کردا آخوینا و سر گریلا آخوینا سر عسکری و آخوینا گوت چه ضعف نباش گوتن و اج بسا یعنی گو بس من دیتو نوسانن گو هن پر جدای بانن گو یک کبی دستیوانش سری وی جیری کن یعنی گو نوک من گو موسم الناس نکردن یعنی بخواه اعتراف کرد یعنی روزه که جی قانونه که تجی جن کرنه واجنا ناج حمود بجیا سلاح بن عبای وان دانن و جنه چتانن ما بدي ساج بدم قدر 20 جنه بو يعني تي برامه قانونه که سا تجی وانا کدام بن اکی براوینن دیسا اکی براوینه ما چو واجنا دیسا دستیوان خلاص کرد ما واجنا دگوت يعني واجنا جی يعني دبجي أقوم يجيبان ليست بن نكرن عبا سروان راكن أوجي بيشا ما شان ما أوكر ما الوان مذاكر خا أرتب خا أبي عباي خا راكرن يعني عباي خا راكرن وأز أو جنا فلان كسيمة أو بوصان يعني بلا سر خا تشتغوتن يعني مثلا إنسان كي أجر كراتش بدوز خا دبجي بأرمان جا خا أجر أرمان جبي خورد بأرمان جبي هبا ما وصل اعترافه بك يعني ديرك هرتشي سر خا بيج يعني تشتي كود ذكرم إلى تاني ترساند بو يعني أو جنج ما كان ذكر هاخو بتاني قلت نجبوك أمنين كشتن يعني تقول أم صنايكن أم ورن كشتن يعني ببيعوا يعني ترس بريكا ترسي تشكرن بترسي كرن راستي تشكرن يعني هر قاوان دا هزار جاري ترس ددان آوا كرن طيبات دجنا دا دزاروكا دا دخل كما ايوه داري دا يعني او مقود يا او ترس ارتا شكست يعني برزگار کردن طبقه رقا هری داوی یعنی وانا او ترسا مرنی ناف گلیمه دارابو و او بخوا یعنی او بخوا پشتی کو تسلیم بون یعنی نهاج مثلا تنمی زدی که براستیجی تددی بیرا خواهد تدبیجیا مثلا ما هیزه که وکی دایشی تک بریا یعنی ما هیچ کی وسط یک بریم دکارن هر تشتی بکن یعنی تنی دبیجیا او خواسته که به تنی بلا گلی من لپش ما به تنی بلا گلی ما جهی واری خبر نده نچی یعنی او تنی لپش ما بن آمریکا جواری چه هیچ جواری نکارید ما یعنی او دنیا هموش ایرش بکی نکارید ما یعنی تنی گلی ما دبیجیا روزین دست پی که ایوی شری بلا بینی بیرا خواه ترسا که دابون آوا کرن چاش کست چا مثلا هاتم وان روزانه ایرو گلی ما خواه بخواه ریوه دبی خواه بخواه بی دولت بی ترس جیان دکی یعنی بلا بینی بیرا خواه که ایرش بکی جه خواه بر نده یعنی جه خواه بردن دبیجیا او در ارتق نابه تنکار بیجی جه منه یعنی در جی که بردا چو تنکار بیجی ایدی جه منه يعني جبوبي مثلا البيجم براستيجي ببي أبي دبيجيا بش هيز خابن يعني هيز مورال يعني بيشريان بهودرة سر بخينن أبي سر كابتن ببي يعني أجي بيد بيجم يعني سلاوی خواهی هر کسی را همه کسی کو راستیجی جبو آزادی دلیوان لید خیلی جبو دموکراسی دلیوان لید خیلی ای کو راستیجی دبیجی نه چپران دان شر دکی طیبتیجی برخدانی سرکاپ و یا د ایمرالی د سلاف دکم حوالی کو حوالی می چپران دان نه همبری هر جوره چکی همبری هر جوره تکنیکی لبرخاد دن و به هزار بر دکن از وان سلاف دکم و گله ماجی همیه دبیجی تیم دست دیوان و دبیجیم یعنی او گله پشمه به تشتکی کم سر نخینن کی نبی و به دبیجیم. بله ولی دیسام سپاسیت کم براستش به همون خاندری دشمنا کریا و نیمی کتانی سرزمان دهمان دمیده چیرو که کو تیر درباس بید تشتی کو رو دیتیه و تیر درباس بید جبوا حمیان سپاس که ما بخواهی سودوار گرد و بهیبنا کسی کو ایرو ما دارت کنجی او جی سودوار بگرن گلک سپاس کن. سپاس خوش. بله گودربان دنگی گل به حوال ادی سرم گیش سندابی خلق خواه ببیند نبا خیر و خوشی دادم باش.